Amen. Sawuthabatha incwadi yami ke, incwadi kaMateyu. U-Abednego noMeshaki ekhona uNebukadnezari efuna ukuqukudwa kuye, kodwa zange bavume. Sizoqukudha thina. Sizoqukudha. Amen. Ngoku siyabonga Thixo ngoba umane tutata bazalwane make senzeni le. Make senzeni le. Make senzeni le bazalwane. Ngoba apha sisonkosi. Amen. Sikhona izinto bazalwane esizohamba nazo. Sikhona izinto esizohamba nazo masibuyele emakhaya. Uba une bad luck. Namhlanje ayikho. Ube imali yakho ibingahlali. Izinto zakho namhlanje ziguquliwe. Ngoba ukhethe yona eyona ndaba. Yomnqula lo Thixo kule ndawo. Amen. Besikhona indawo ebesinoya kuzo ebhishi siyozonwabisa kodwa khwimilezayo